Kanyang laki din! Gumatangak man iti bagas. Manua kilaw. May salaang 60. Nagngina mo tayo. Kag talaga mo't anangin at ti presyo ti bagas ita. Nay, mabitlaang. Tabilangag numano ti kwartak. 20, 40, 60. Aday ta. Ato'y ti bagas. Arak ngay, jay tubay tao. Nangin at ti arak. Adda kwartak. Anjalakit dahin. Panagkon ko ng kanyak awan ti kwartak. Kag naglaing kagayam ngagreklamaw. Na adamot gayam kwartam abuo alimagasaw. Dua atubay tao. 70 ti maysa atubay taw. Amok ah. Nubagas agreklamo ka. Ngam no arak. Awan reklamo mapulaws. Asusweldom laang. Di mo kunaan nga awan apulos ginatang mo. Dayta, bagas. Na, daytoy laang ti ginatang mo. 7 tayo amangan andong. 5 dagiti anak mo amangan. Plus sika kensyak. Sapay nagado ti kanam. Daytoy laang ti ginatang mo abagas. Katilugaw mo laangan ah. Na, anya dayta nakabulsakan ka. Awan. Kitaak no anya dayta. Awan ko naklangarutan day. Dua atubay to. Agasam nga iti presyo dayta dua abuti ti tubay to. Inggatang mula kumaaminin iti bagas. Paray! Hoy, parandaw! Abay paray. Martilyo ka, martilyo tita. Inta pa merienda. Sa anak ama nagmerienda paray. Umay kakitain. Manulang madya soft drinks kan tinapay dita kantina. Sa anak pa mabisin. Makaamu ka. Agulser ka. Nubaybay am tabisin mo. Nagkapwam. Nagudungak na. Napanak gimatang iti bagas mi. Ay na, di ka pa'y lagimbulpi iti sa nga kaban. Pangalaak ngay kumaiti panggulpik na. Apay, manuti bagas ijay palingkay. Ngimi naman kit din Imbes 60, nagbalinan 70. Ay, isukat asaan akong ngaglaklako iti bagas. Tangumi naman saan kan ngaglaklako iti bagas, nana? Saanan? Jay laangan mabili iti laklakaw. Anya ngay dagita ang mabili. Arak akan sigarilyo. Iso aya. Wan, uray pa'y nga tangumina da. Awan agreklamo. Gatangan dalata. Kaskin nila kay ko nugumatang iti bagas. May sa akilo laang. Ngam no arak anak angingina. Dua ti gatangan na. Awan pa'y pulos reklamo na. Ay, pudno takunam. Abay, agawid ka. Nagsapa pa'y lang. Anya na saba. Kat no agalas sa isang. Nasapa pa'y. Hinta kita ginaw. Awan kwartak. Siyak ti makam mo. Ada kwartang baray. Ada, awisan ka ayan o awan. Sigurado ka. Kaya't mo nga ipakitakan ka. Sige man. Adamot katwalit ka. Makitam day ta. Nay, ada nakaipita sa ngaribo ti tawalit mo Ilimlimeng ko Narigatin numakita ni bakit kaw. Di ka payag merienda apulos. Ada magayam kwartam. Manumat ngay nga arak ti magatang na day taw. Nasaya at tanagawid kan. Balay, dito. Ayan ka. Anya ti panagkunam. Ijay ka pa'y lapagiinuman nyo?
Ha? Kung nagnoy jay kabakiran ti ayan ka. Anya kabakiran. Katliyon ti kasang sangaw. Pagpungpung nak at talaga andong. Ah, Ayan jay ginatang mo asidaan. sidan? Adayain baga magumata nga kiti sidan. Nabartag ka anagawid. Awan man at inyawid mo asidaan. Naginamad nga men ti kalunggong itan. Naiturad mo tigimatang iti arak. Ngam di mo man lang naiturad tigimatang iti sidaan tayo. Mabisin kami. Nangag mo. Mabisinan dagiti ubing. Ay, pagsidaan ba lang ay di bugong? Unay ka na. Irresponsable nga ama. Ay, katabno at daraman na. Bugong kan mantiga. Anya langit din. Mangantahan parehan daw. Itayak pa yung mabisahin. Wala, mangantan. Andiyan na ita si daw. Dahito laang. Andiyan na ita. Soy. Wen, ano san ti adda? Day talang ti si daw. Anya nga iti pamigsam nga agkiwar iti simento inton madamdama. Awan nga rod may gatang. Ada may gatang mo iti arak. Awan may gatang mo iti si daw. Anya laki tayo. Nanang, balon ko ngay. Awan kwartak ita anak ko. Ingka payla dumawat kinitatang mo. Awan mo't ti itad na. Adda kwarta na. Ingka dumawat kan kwa na. Sige nga rod nanang. Tatang, ikanak man iti balon ko. Ne, adayam at kwartak. Kunakon kat. Anya nga awan? Awan nga road. Ikam ni Jenny iti balon na. Awan maitid ka. Aga pa kayo manan. Gapula ang iti balon ko ije iskwilaan. Igatang kula ang iti bagas na iti kwartak ditoy. Anya lakit din aya. Ne. 5 pisos? Anya nga iti magatang na daytoy tatang. Ne. Mano, tintad ni tatang mo, Jenny? Daytoy laang nanang. 5 pisos laang tintad mo. Ay naawanan ti magatang dayta ita. Nayunam mo't Ne, anya nga'y kumati inayon ko. Nayunam kunak ni. No. Di mo urayan ang makaungat ak andong. Ni. Maladaw ako ni iskwilaan. Ikanda kon ay iti balon ko. Agsakit mati dyan kung bakit. Dayta ti sakit dagiti mahilig iti arak akaskan ka. Sana nga gang angaw. Talaga na sakit ti tiyan ko. Ay ingkag pa-check up Makapagpa-check up. Di mo kayat ti agpa-check up. Tamas pilyam ti gumatang iti arak ngam dayta salunat mo. Nay, unak manunapan ka nagmerienda. Anda ka mo't gayam dito ilikawd. Idak man. Nasakit ti tiyan ko paray. Ay sos, delikado na ita. Kasapula mo ti doktor. Saan mat siguro delikado? Ay, katitipid mo dayta ni ti kanaw. Arak di ako nam ti agas na. Sika talaga. Aginom tayo manan madamdama paray. Ureg sakit ti tiyan mo. Wan, isong arod ti kunak nga agas na. Arak, anya lakit din. Nanang, jay kanan mingay. Mabising kamin. Aguray kayo, ta ikirkirug ko pa'y dayto inapoy anak ko. Anay, ikaw. Anay, Ni tatang yo. anay, ikaw. Apay, agan ano? Itaray na ko ni Diyos
ospital. Matay ako ni ti sakit ti tiyan ko. Aguray ka ata parubuatak pa'y dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anay ko, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Day takot ngamin, kaiinom mo iti arak. Itarayin ako na i-hospital. Bakit? No di mo ba'y kaya ti mabalo at di na oras? Apay, asino dyain lugan da iti tricycle. Ni pare andong nana. Napuruan sa mo, jay sakit na. Anya ti sakit na. Jay tiyan na, ti agagalan na. Dayta, kaiinom nan iti arak. Isumati ko nagdayta ka. Agasam nana, maiturod na ti saan ngag merienda. Kanagsidala ang iti saoy. Tapno da may katang na iti arak. Ay, pudno dayta. Dito'y tupay kantinak. Nagado a reklamo na nugumatang iti bagas a may sakilaw. Nanginakanaw. Agam nugumatang iti arak ay na. Uray la dua butilya ti gatangan na. Agasam day tangay, inyalagi dahin. Ay, sus, delikadon san. Anya delikado na. Addan sa mabalo a kaarubak a di na oras. Anya nga iti ko na ti Doktor Bagay. Anya kumangay iti bagana. Gapo iti kaiinom mo iti arak. Iso nga agsaksakit day tatyan mo. Di nakman paglibakan Bagay. Sa anak nga agliblibakan ka. Ibagam nga min ati budno. Kayat mo, taayabak jay doktor. Taiso ti mangibagakan ka. Ano di mo pa'y sardengan ti aginom iti arak. Ison ti patay mo. Ay, sus. Apay ngay andong. Tagpilay-pilay kamot amagmag na. Nasakit pa'y lang amin ti tiyan ko, nana. Anyayati ko na ti doktor. Awan matkit de. Ay, swertem pa'y lang aruda. Tasaan anak ka, ruday tasakit mo. Gumatangak man iti bagas, nana. Ay bimaban ti presyo ti bagas. Saan ka mo't siguro ngagreklamaw? Nasaya at ano kasta. Manon ti may sa kilo, nana. 50 lang. Nay, nasaya at manno kasta. Arak ngay, sagmamano. Apay nga uray mula iyarasas kanyak adinamag, Ay, tamdamagak lang. Ay, day tatingin mi na. Pati sigarilyaw, nagdoble ti presyo na. Unay matay. Noanya pa'y ti kasapulan ti bagi. Iso pa'y mating umina. Ay, reklamador ka talaga. Anya andaw. Anya kalakit din aya ataaw. Dahil tayo bagas sa ginatang ko dita kantina. 5 kilo ti ginatang ko. Talima ka. Nasaya at mo, tabi mabanti presyo. Diyan nga'y sidaan. Ano san tayon ate agsida iti asukar ken kapay? Nauma kaming kadagiti kakabsat ko iti kape ken asukar. Nangag mo andong. Ay, Jenny anak ko, nagsapa da kayo a pinagawid Adda ka numat meeting da, ma'am. Ay, tatang. Anya data nakabulsa dita pantalon mo? Ay, awan. Anya nga agpaiso dayta? Sardinas? Sana sardinas. Arak nanang. Duabuti ti arak. Gimatang kamanen iti arak. Kat imparit lang arudan jay doktor mo ti arak. Aguray ka man. Talaga pagpungpung tutan na ka. Anya ti aramidam? Jenny, iyawat mo day tawalis. Darasam!
Ay, Una nang, mabit lang. nagpaiso. Napanay nalati walis. Ati walis. Yag mo anak ko. Ay, di mo ilayat dayta. At ako mo tungak no panguran na kitiwalis. Ay, agtal na ka kuma. Talaga pang panguran ka no di ka pa'y balbaliw. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.